Mbahaye ikaze bakunzi b'Umurashi TV mwese aho muri, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza muri kumwe nanjye Ferguson, nkaba mbahaye ikaze. Turi ku wa mbere itariki ni 18 ukwezi ni ukwa Gicurasi, umwaka ni 2026. Kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa 18 Gicurasi nkomeje kwifuriza ibihe byiza aho muri, nawe niba utarakora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu, kanda hano handitse subscribe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye ubona notification cyangwa akamenyetso kakwereka ko dushyizeho ikiganiro. Ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram, shaka Ferguson Rwanda, udufollowing, uduhe igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi. Ushobora no kujya hano hasi muri komenti ukatwandikira icyifuzo cyawe n'inyunganizi n'igitekerezo, nkuko mukomeje kubinsaba cyangwa mwakomeje kubinsaba ngo njye ngaruka ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda ndetse n'abigeze gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi aho bari. Uyu munsi ngiye kugaruka kuri rutahizamu igikurankota nk'uko nyakwigendera Jean Lambert Gatare yamwitaga icyo gihe ubwo yabagezaga kuri radiyo Rwanda. Ubu nta wundi ni Bokota Bovik Kamana Labama. Aherereye he? Yakina yahe makipe? Amateka ye nyirizina ni ayahe? Mbahaye ikaze. Uyu mugabo wabiciye bigacika mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, mu ikipe ya Rayon Sport no mu ikipe ya APR Football Club. Ese mbere y'uko aza mu Rwanda akinaga ayahe makipe? Amazina ye nyakuri ni Labama Bokota. Ikintu gitangaje ni uko aya mazina ye yose ahuye n'imijyi yo muri Amerika. Yaba Alabama ahantu hitwa Alabama, yaba Bokota ahantu hitwa Bokota. Uyu mugabo wakunzwe n'Abanyarwanda benshi kubera amacenga ye, umuvuduko, ubuhanga budasanzwe imbere y'izamu. Nta hundi ni Bokota Labama, ariko u Rwanda rwahise rumuha ubwenegihugu akinira ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri Bokota Labama bongeraho Kamana kugira ngo agire izina ry'Inyarwanda. Murabyibuka mu myaka yashize ikipe y'igihugu Amavubi yakinishaga abakinnyi ibona ko wenda hari icyo bayifasha cyane cyane bakomoka hanze y'u Rwanda, bagahita bababatiza bakabaha izina, nubwo nabyo bitavugwaho rumwe. Bamwe baravuga batese kuki bongeraho izina ry'Inyarwanda no kugira ngo bagaragaze ko ari umunyarwanda, abandi bakavuga bati nyamuneka mujye mubaha amazina yabo, n'ubundi ntibyababuza gukina no kwemerwa muri FIFA, bakabatizwa izina nk'iryo ngiryo ry'Inyarwanda. Cyangwa muzaba Ntaganda Elias, ubundi ntabwo ariko yitwaga, nawe tuzagaruka ku mateka ye. Uyu mugabo rero witwa Bokota Labama, ubu ngubu amazina ye ni Bokota Kamana Labama Bovik. Yavutse ku itariki 6 ukwezi kwa gatatu, umwaka ni 1985. Avukira i Kinshasa cyangwa mu yahoze ari Zaire, ariko yaje kubona ubwenegihugu bw'u Rwanda akina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amazina ye ni Bokota Kamana Labama, ubwo Kamana niryo bamwongereyeho mu Rwanda, ubundi amazina ye ni Bokota Labama Bovik. Uyu mugabo wavukiye i Kinshasa muri Zaire, ubu ngubu yujuje imyaka 41. Avuye ku itariki ya 6 z'ukwezi
kwa kane umwaka ni 1985, apima metero 1 na santimetero 87. Ahantu akina ni rutahizamu. Amakipe menshi yakiniye, wenda duhereye ku makipe y'abakiri batoya, guhera mu 1996 kugeza mu 2003 yakiniraga AS Vita Club y'abatoya. Muri 2004-2005 yakiniraga ikipe ya Vita Club, yayikiniye imikino 9 ayitsindira ibitego 3 ni Kamana Bovic Labama. Muri 2005 kugeza 2008 yakiniye ikipe ya Rayon Sport Football Club, ayikinira imikino 42 ayitsindira ibitego 18. 2008 na 2009 yakiniye ikipe ya Peri Football Club, ayikinira imikino 24 ayitsindira ibitego 8. 2010 yakiniye ikipe yitwa FC Les Stars. 2011 yakiniye ikipe yitwa DC Motema Pembe, iyi murayizi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. 2021 agaruka mu ikipe ya Rayon Sport Football Club, yakiniye ikipe ya Kiyovu Sport, yakiniye ikipe ya Muhanga Football Club, yakiniye ikipe ya Musanze Football Club, yanakiniye ikipe yitwa FC Mobilo de Bunia muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bokota Labama Kamana Bovic, uyu mugabo 2007 kugeza 2017 nibwo yasezeye umupira w'amaguru. Kuva 2007 rero, muri 2007 yakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ayitsindira ibitego 13, ayikinira imikino 33. Uwo ni Kamana Bovic Labama. Uyu mugabo wakinira ikipe ya Kabasha nayo ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakiniye ikipe ya Motema Pembe. Ni umugabo w'umunyabigwi. Ubu ngubu amakuru mfite nuko ari muri Kabasha, ni umutoza wungirije muri Kabasha. ngira ngo muramwibuka mu myaka ishize, mu minsi ishize yatozaga ikipe ya Adax ikina icyiciro cya kabiri no mu Rwanda, yamvukiye Juvenal. Yanabaye umutoza wungirije muri Musanze Football Club, murabyibuka, ni vuba cyane. Ariko aho aheruka mu Rwanda atozaga ikipe ya Adax Football Club. Ubu ngubu rero ni umutoza wungirije muri Kabasha yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba rero amakuru ya Kamana Bokota Labama Bovic. Ndabizi hari abana bavutse mu hagati y'ibihumbi 2004 na 2005 ndetse 2005 kugeza 2009, harabitiye, hari ababyeyi bafashe amazina yabo y'uyu mugabo Labama, babita ba Labama, babita ba Bokota, cyane cyane ko yari umwataka uteye ubwoba. Yageraga imbere y'izamu nacengaga akandagaza abadefanseri. Nyakwigendera Jean Mbere Gatende bavuga ngo yaracengaga cenga n'ibyatsi. Ni umukinnyi watanze ibyishimo haba muri ekipe ya Peri Football Club, haba muri ekipe ya Rayon Sport Football Club, kuko ndabyibuka ubwo yazaga muri Rayon Sport Football Club mu mwaka wa 2005, yaje muri returu, ariko yahise aba meilleur buteur cyangwa se watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Ndabyibuka rwose kuri malaria twajyaga tujya kumureba, yigeze kuza kuri malaria ari kumwe n'umugore we, kubera uburyo abariyo bamukundaga, bamuha amafaranga. Umugore wajya mu modoka asasa igitenge hasi, cyakwiye igitenge mu modoka, araza gisasa hasi, maze abariyo
bakajya bashyira amafaranga kuri cya gitenge kiruzura, areterura ajyana mu modoka. Gutanga amafaranga baha umukinnyi ku Bareyo ntabwo ari iby'uyu munsi, ahubwo bimaze iminsi, byatangiye kera. Uyu mugabo ntabwo yatanze ibyishimo muri APR Football Club gusa, no muri Rayon Sport no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kuko ndabyibuka muri 2009 kuri Stade Regional Nyamirambo, ubisigaye yitwa Kigali Play Stadium, ubwo u Rwanda rwatsindaga ikipe ya Libya Football, Libya, ikipe y'igihugu ya Libya ibitego 3, harimo igitego cya Said Abed, igitego cya Boko Tarabama n'igitego cya Karekezi Olivier. Ngaho rero amateka ya Kamana Boko Tarabama, ubu ufite imyaka 41 y'amavuko. Nawe ujya hano hasi muri komenti utwandikire, utubwire uti ndashaka kuzambwira amateka y'umukinnyi uyu n'uyu, aho ari, amakipe yakiniye, icyo arimo gukora ubu ngubu. Ushobora kujya no kutwandikira unyuze ku mbuga za Charizox, Facebook na Instagram, ni kuri Ferguson Rwanda. Jyaho udufollowing, dufatanye ku kwezi kwa 5 tugusoze dufite aba followers kuri Instagram, kuri Facebook no kuri X 10,000, ndetse na hano ku Mwashi TV dufatanye ku kwezi tugusoze dufite aba subscribers 10,000. Jyaho utwandikire igitekerezo cyawe n'inyunganizi. Mbashimire bakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri, mwari kumwe nanjye Ferguson. Nkomeze mbifurize igicamunsi cyiza, dore ko rwose i Kigali hari akazuba kakandi bita kibera inka. Mu ntangiriro nziza z'icyumweru nicyo mbifuriza, intangiriro nziza z'icyumweru cyiza rwose, mugire intangiriro nziza. Uwiteka ababere byose muri byose, mukomeze mugire ibihe byiza.